Kreativna škola kreativnog centra podstiče stvaralaštvo dece, ključno za njihov uspeh u životu. To znači učenje kroz istraživanje, radoznalost i otvorenost za nove ideje, slobodu da se pogreši i iz toga nešto nauči, slobodu u iznošenju vlastitih stavova, poverenje i saradnju između dece i odraslih. Za one koji menjaju svet. Kreativni centar. Treći i četvrti razred osnovne škole je divan period za učenje. Deca su se navikla na školske obaveze, savladala čitanje i pisanje, porasla i sazrela za nove obrazovne izazove. To i nastavnicima i autorima udžbenika daje više prostora za kreativnost. Zbog toga ne čudi što je Vladica Ilić dobio Evropsku nagradu izdavača udžbenika baš za muzičku kulturu za treći razred. U nastavku svog muzičkog opismenjavanja učenici se upoznaju sa melodikom. Oni uče o tome šta je to linijski sistem, šta je violinski ključ, koji tonovi po visini postoje, samim tim pevaju pesme modele pomoću kojih uče tonske visine, sviraju na metalofonu i blok flauti, koji su prvi melodijski instrumenti s kojima se oni upoznaju. Koliko je inspirativno, izazovno i zahtevno pisati i raditi za decu, svedoči i činjenica da je Vladica Ilić napustio mesto izvođača u Beogradskoj filharmoniji da bi se u potpunosti posvetio ovom poslu. Osim udžbenika, u trećem i četvrtom razredu osnovne škole učenici imaju i radne sveske koji sadrže kreativne i dopadljive zadatke pomoću kojih oni razvijaju svoju kreativnost i muzičko stvaralaštvo. Ponuđen im je niz ritmičkih i melodijskih dopunjalki, podsticanje na improvizaciju različitih muzičkih tema na zadati tekst i različiti drugi zadaci. I dok udžbenike za muzičku kulturu prate kompakt diskovi koji se slušaju na času i kod kuće, koji se mogu koristiti za karaoke, uživanje i učenje, udžbenici likovne kulture za treći i četvrti razred prate dodatni materijali za praktičan rad koje svi učenici rado koriste. Preko udžbenika likovna kultura za treći i četvrti razred osnovne škole učenici utvrđuju i proširuju svoja znanja iz oblasti likovne umetnosti. Kako preko primjera iz istorije umetnosti, tako i likovnih tehnika i zadataka. Učenici se ozbiljnije uvode u svet likovnog stvaranja i izražavanja i zbog toga je veoma važan dodatni materijal koji sadrže ovi udžbenici, a čine ga različiti papiri koji su važni za izvođenje određenih zadataka. U trećem i četvrtom razredu jedan od omiljenih izbornih predmeta su čuvari prirode. Način izučavanja ovog predmeta na najbolji način priprema učenike za predmetnu nastavu u petom razredu. To je predmet koji razvija ekološku svest kod učenika, što je u današnje vreme, mislim, veoma važno. Buđenje i razvoj ekološke svesti i podsticanje odgovornog odnosa prema prirodi samo su neki od ciljeva izbornog predmeta čuvari prirode koji se izučava u nižim razredima osnovne škole. Posebnu vrednost udžbenika Čuvari prirode autorke Stanke Brdar u izdanju Kreativnog centra čini to što njihovom primenom nastavnici u potpunosti mogu da realizuju nastavne planove i programe koji su predviđeni za ovaj izborni predmet. Udžbenici su koncipirani tako da pre svega kod dece razvijaju taj potencijal za kreativno rešavanje problema koji se odnose na životnu sredinu, a samim tim što su stavljeni u aktivnu ulogu korišćenjem i tog nastavnog sredstva, širi se u stvari svest o sopstvenim kapacitetima kada je u pitanju delovanja na životno okruženje, a samim tim i odgovornost koju u tom kontekstu imamo. Program je fleksibilan i nastavnicima pruža mogućnost da različite aktivnosti povezuju sa drugim nastavnim predmetima. Aktivnosti koje su predviđene za izvođenje sa učenicima mogu da se izvode i u učionici i u neposrednom okruženju, a materijali su priručni materijali za koje nije potrebno nikakvo dodatno ulaganje. Također su predstavljeni mali projekti u koje su uključeni i nastavnici, drugi učenici, roditelji ili lokalna sredina.
Udžbenici su takođe koncipirani tako da u svom sadržaju imaju male ekološke rečnike ili ekološke kvizove, kao i beležnice koje imaju na kraju svakog udžbenika, koje pružaju učenicima mogućnost da tu zabeleže neke svoje ispitivanja ili istraživanja koje su u toku rada sproveli. Svi udžbenici Kreativnog centra pažljivo su osmišljeni i bogato ilustrovani, što učenike podstiče na rad, a učiteljima pruža neophodnu podršku u nastavnom procesu.